hi kumsijlo ashekha tsalolo kunoko no Tughashi michipu kahageno timtipako ye jukepu shokepu peithakepu kakhakili shimlana nebi ampiu alho michipu ithulkem ye gmekhna nebi kuchou yeslo Tughashi ipakyu ena amchipu ipakyu ye kukya ningjinlo ko ningna Daniel les phijukeno tilehi Daniel na kungun hetsu ithulkyu gle pepani baye Tughashi kutom ithulu Daniel le tipako kriki mthakyong na ampiu alho na akiki pesna pavila pizza Daniel akhe tsini chagatsini Tughashi hipo ye akuka khake ko ningna Daniel ena px kaku prophetical book hitnga phikeno tilehi Tughashi ipi epepa akuku tom philnani kuchona Tughashi ipiamoe ikemu Daniel ena px kakula Tughashi ipi aku ye akka khake ipi nongple atoshiti thipenshani akini ushig amchipu ye kukya kyogango timku tomna Tughashi umchipu hipo ye covid-19 kasage Aadhaar card ke momu chips ke ipi kumsichini ikemu kucho yesakekla amchipu ipi aku ye kukya ning zakini akhe tsogo tachela phijinlo hipako nongu nolo khapulo ena nongu loputu tsukepushi nongu kishelo khapulo hiya zakini uchaga khakhacha tache ena ipekulu chagthu tokulaga philnani amchipu ipyakiye kuchouna externally ashila shisikyu tsapyamwe ko ampiu alhuna iyeza hipako noula ena nokshela khapulo ke Israel mko ye kuchouna panaula ena panakshela khapmwe ikemu ampiu alhuna hile pyakya nokumla ka thavechona au ye pyakya akumla ka thavechona akshe pyakya nokum svechona iyeza pepechlo ipi ampiu alhuna pi tiongna timku tomna card akthe pegnan puzna tina Tughashi chipuke momu barcode lakhi mlaphe puzna tina Tughashi chipushinanke momu computer chips lakhi niphimpila sits puzna tina Tughashi chipusnanke momu covid-19 kasagye Tughashi chipuke pikemi kutomani ikemu nongpleti pulpen shamo nona gari number akha chona lo cho akyongna noe Tughashi chipu thulwake kme nona stadium lakila aglija akela o seat number na akha chona lo cho akyongna no Tughashi chipu thulwake kme ikemu bivekyu te Tughashi chipu hipo ye nikmla ka thavechona nikkum svechona amchipu hipo thulnani ena akinu shiga nikmla vechona tiye px yes akhe chagabdi ajotoku ena chagab lanam tum shepilnani kunoko na Tughashi ngo tipo ujul ho shisikyu mlani keno ena panako kishela momu aulo amchipu pepuni keno timi tipo ya alho logoji lekite mokyu paji khullo lesano shopenani hile ningnam tum shepila kino Tughashi umchipu ithul kem timye Tughashi tipo ujul ho mlanani be jawngna nik mlavecho naga Tughashi umchipu tipo ithulnani Tughashi ipyaku ye ayekipe be shilpi vekyu toy ena ningna piyaksa ke chagtsin la phana pa ya ishipilnani timikhu nomu amchipu hipo tiye Tughashi momo ayekipe tipo uje momu tipo uje kikihi aga monkelo ye khakili shimla ena itaga piyaksa chagtache ina shekaudo likipsveni kyogangu akikihi tipo uje timi la kyu kikihi ke tipo kikihi akha tsona lo tsogo ke ningna hilhem zum shethula kyuna Tughashi ipyaku ye ayekipe kyongna ayekipe tipo la timla khianani pusna tim tipo kikihina akha tsona lo tsogo ipi epepani ipusna tim tipo na ayeza shisu pusna tim ayakha kumtsna payeza tipo mlanani ena payeza tipo papenani ena payeza tipo mla tipo papekyu vechona Tughashi mchipu ithulnani ikemu ningna ampiu alhu yeza pape ampiu alhu mlana paye ningye ampiu alhu mchipu ithulnani jongna nong plena ga avihu yuzu penshamo nong plena ga timna hiu pikela tipako pul penshamo ikemu nong kum plena ga Tughashi mchipu hipo ye timluth ne thunane okumla ka thavechona
okums vechona nonamla kyu vechona Tughashi michipu hipo ithunan kepi nong plena ga ti ithpenshani yagenju video part 2 lana in Tughashi hipo ye aye kipe hipo ye ku ye kipe kela mchiphetsin shani jongna nong kumts plena ga video tipo jus penshani ampiwa alhu plena ga nong kumts kmats peni